Vatsongo va ka hina manyanga ndzi kombisa na n'wina tixaka tin'wani ni vona ka ti-video ta mina na khensa namuntlha ni vulavula ya album ya Majojo i mfana wa le kaya wa ka Mtapula a ni ri ni huma ka Mtapula ni ri mfana wa le kaya so album leyiwani ni to hina 2 to 3 years yi yimilini. The last album Majojo a nga yi humesa ku ri album number 2 ya yena leyi yi nga tshama to fana na vo Ndzhuti wa mina na Vahlonga ra byala Xihundla na tin'wanyana. Se leyi album va ka hina i mongo, the mongo lowuwani i mongo lowu humaka from a different angle. Leswi takusaka hi tinsimu leti ti humaka a studio xa Ntokoto ne laha ku nga na Zulu Makamu na vo Majojo na Bodze, ku tinsimu ta vona ne ti ta hi ti-angle tin'wani leti ni nga ta ka nga hleketi as ordinary people. Hina hi nga ri ku creative kasi loko swi fika ka art, loko hi yingisela music wa vona wi smile hi hleki ya ati ya va yisa lava ya chavisa. The angle leyi va landzaka mahungu hi yona i nghozi. So I'm gonna give you an example hi risimu ra number 1 rifu ra mina sure vo tala ma ri tiva rifu ra mina. Rifu ra mina i munhu loyi a nga fa a vona nkosi wa yena a ri matilweni, kombela ku vona nyana nkosi wa yena ka Xikwembu se Xikwembu xi n'wi nyika xikaya vona n'wananga vona nkosi wa wena. So loko a kha vona nkosi leyi wa swi vona ku the people who never liked me loko na hanya lavaya va le nkosini wa mina xana va telini va tele ku confirm kumbe va telini. And the worst part i ku van'wanyana se va tsalonela ka ti-program makholwana hi nga hlamulani mara na vo va lava ku vulavula. I wanna this amount of creativity mhanga ehleketaka leyiwani ivi se ku va na ntlambi ya xisiwana. Ntlambi ya xisiwana yi tele beef. I've said this before, vanhu va ku no rhandza ngopfu va ku no rhandza ngopfu beef, rhandza ku lwisa vanhu. Risimu leriwani ri ala masungulweni ra hi bayisisa ri vulavula ku ntlambi bya mina byi nandzisi leswi va vulavulaka Majojo hi swona vanhu lava va nga kikiweni hi ku Manchuwani and then vachavi ku vuriwa Fred Bali, ku vuriwa Chavi, ku vuriwa na genge leyi nga suka ka Mafenya Brothers. Mazwa that's why va ku se va kombela ku vuya van'wanyana ku ve loko va ha famba laha bete ku dyiwa mali a va kokokana va ri mabofu ku ri hava na wun'we u vona ndlela. Ivi se Majojo a hlawula ku hambi mo ni hlaya va mina mi ku ni xi oxa nyama xa Zulu Makamu mara a ni loko nyama yi pfa na dya ma swi vona. And van'wana hi tirha na vona ku vuriwa Kofi na Krivolo, van'wana hi tirha na vona kwala a va tsalela tinghoma va yimbelela swipyipyi hi za hi ya kaya hi na Bodza ta yimbelela ti-parts tin'wani ta vona. I va tlhela va biwa va Chavi na Fred Bali lava nge te hambi mo ni xinghela ni ku ni xi hoxa nyama tinsimu ta mina tsaleliwa a ni pfuni nchumu na ha nchumu kaya ka mina ka ha yindlu. Xikulukumba vafo i ku leswi nga hundza hi nge swi rhabi, history hi nge susi. Hi sweku hi poto rin'we mina n'wina hi sweku la ka Ntokoto laha hi sweku hi Juwani vona beef leyi nga laya mara a hi swi tivi. Va tlhela va chinga va ku ti-jokes ta chava ti hlekisa a hi swi tivi ta hlekisa tona no bula a ni swi tivi na mina. Veri loko a ta na xixintshwa xa creative u ta ku va ku ri swilo leswi a nga lo swi kopela ka van'wana vona se xi karhele ku twa jokes tin'we Majojo. So ku va na wanuna wa wena leri dedicated loko va vasesi na mina ni ri sendini hala kaya n'hweti ni ri kuma ni ringisela ka n'wana vhene ri foda rate ku n'wanuna a nga landzeleliwa a nyikiwa nkarhi n'wanuna kota ku jikajika. Ku va na rin'wana ra yiva ku mintirhweni ka yiviwa ende lava hi yivisaku hi lava ku nga khale va kha va tirha va ngo loko u nga yivi u nge fumi vona. So la ku zama ku mi kombeta tenge leti ku telwa ku tengele leti ti taku na va yisa lavawani like i mani a nga ta swi hleketa ku ya yimbelela ku mintirhweni ka yiviwa ende ku wayiva ku ka yiviwa. Ma vona ade swa va olovela vanhu van'wana va na madzongo tsin'wani madzongo malawa ma kuma kwihi ntwanani rin'wanyani xinenetani xa mina ne it's more like i papa a hlamusela ku n'wana wa yena ku why yena a hambana na mana yena mara se va kurile n'wi hlamusela ku mani ri xisiwana va hamba va ni tshika hi mhaka ku ni xisiwana va tlhela va ni hembela va ku n'wana wa mina
va ni xanisa mhana na wena a ni vavasati va na leswaku loko swo hambana vavanuna se va lava ku lwisa vana na vo papa va vona is like is addressing that kind of stuff. Ku va a va tsundzuxiwi, it's more like a song leyi vulavulaka ku vanhu lava va twaka nga ku vona va na mali, vanhu lava va twaka nga ku vona va tiva ngopfu a va tali ku teka ti-decisions ti nga vi na xihoxo, because decision loko zo yi teka u ri wexe a yi nyanyuli, yi va yi ri na nhleketo yin'we. That's why na Dr. Joyce Rimani va tihlanza swa hlantswana, mihleketo yimbirhi yi tlula mihleketo yin'we, vanhu vambirhi va tlula munhu wun'we, ku lowun'wana loko u wa lowun'wana u ta tlakula wun'wanyana. That's one. So it's a nice album, seriously, it's a nice album. I really enjoyed this album. Se ti buka tshedeni kombela mixava cause this type of art it just deserve ku xava. A hi xaveni album ya Majojo ya loko mi yi lava mi nga fonela number leyiwani 079 523 8734 079 523 38734. Money vai kahle futhi 079 523 8734. Let's sacrifice, guys. By sala va sacrifice swo tala ngopfu ku va kha va hi endlela music. So my next video yi ta va kha yi vulavula ngopfu hi album n'wana ku yi twa ku veka n'wana xipumbi mo swa tulembela munghana lonene emakombandlela ku va na like ni kuma album ya yena ni tlhela nyikiwa mpfumelelo hi management wa yena ku ni yi uploada la ka YouTube. So you must expect the album today before the end of the day, then the review mi ta kuma mundzuku. Ni tsake ngopfu ku va ni twe vunanga bya yena bya tokoto taniya. Xa kombela mi subscribe, mi xava tisco ta Majojo a hi xaveni ya na Majojo yi ta va yi ri na yena kwala ka channel yaleyiwani vo next month na interview na yena ayi le cancer.